Hi, my name is Edran and I'm from Nandi and I love Mirchi FM. Hi, my name is Sonny from Canberra. I love listening Mirchi FM online. मैं हूँ उर्मिला देवी आसियासी तावा से। जितेन शांडिल को और अश्निल को तावा में लॉक कर दिया जाए। हम लोग यहाँ से तो में मिर्ची एफएम सुनता है। मिर्ची एफएम is hot. I'm Shelly in Tanga Nursery. Mirchi music simply bindas in nursery. मैं अशफाक वालिद हुसैन मिर्ची एफएम मेरे नस नस में। Mirchi FM, it's hot. Isambulu binaka se kwengo na bagleleka ni nonde tukutuku oso ena buku iviti na ililu ni mata ni tu o borrenge mani marama membalata na non kirene be mata ni tu tale so era semberni sanita na be indini dinati mai parisi merra kuoni bambera na kana sanitaki ya kireme New York o mbani marama na be kaongori ni kuwa ni mberni sanita ko viti na be indini dinati yani mataka quando nuye na non mata ni tu mena baglelita na kana landa ukambura kina kasinganga ena non bonua ena tolu sanga pasende me adoba ena ronondolu ka tolu sanga bulu ora teknik ena ngandrebi me toko na sasanga ya ena veka en buto koto Winston ena nonda bonua ena rona bula saoti vasanga ulu kawalu na koro era sa bata kilai me mate ni tu merna toki kina ndo tela bonua ia e rua sanga bulu ka diwa ngana koro era bandonu e mertoki tukuna ka positif ngalele na baka lesle se dake ena tambana ni lenga tubukoso ni bagada e mbiutu tu o Winston e bakando mambula sara ka bakabuna merto kitani e sono korro si benitini na korro maine no korro e sa tukuni beire mertoki ia ena tauro toka na ngauna na daka e na ngarabi kina sa tu bakata na ministri nimbula e sono tuba membalata na sasamaki me bukia na kana poluti na be mate so e ndau be takabi pakawasibi ni otiendo na lenga tumbukoso pakandita ko Dr. Mike Kama ni tikundundu edake ne wili ni mate na dengue fever katoka ena ronan rau ono sangabuluka rua na kisi ni typhoid endona rau kaba leptospirosis e ono sangabuluka walu kena zika e tinika tolu na kisi lebu na kisi ni dengue e dingomi e na boliku ni nonda banua dasa baka salataki na leno banua menta baka rusana banua era baka suduki na nanamu ka mulata na tiko sabsaba ena nonda be tiko kina gito dingoma na timini ragabili abitu ena nonda bonua e basa ngabul non dola na bonisi ni otima na sotsota ni Singapore Sevens e dingoma na timi e rua sabuka lima non dola na cheki mai na kamba ni beto koni e na buguni kina rawati na ganga mai Hong Kong ke na tinika lima non dolu e na buguni kina adoba na finala mai Singapore ena madho meongoro tu sana kempa patatale na dorbo ena buku ni baba rau kina Paris kina London Sevens mai da bekiri na bagleleka ni nonde tuktuku ni bwede binaka मैं सुरेंद्र प्रसाद नरेरे से रात्रि को रेडियो फीजी 2 में रात देखा था। हमारा नाम याकूब खान है, हम करवांगा जिले में रहता है। रेडियो फीजी 2 हमारे अच्छा प्रोग्राम है। हमारे करवांगा के सभी लोग रेडियो फीजी ज़्यादा सुनते हैं। रेडियो फीजी 2 देश के धड़कन हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। प्रणाम फीजी, मैं नवनीता लकेना में रहती हूँ। पूरी दुनिया भर की खबर मैं रेडियो फीजी 2 से सुनती हूँ। मैं देवेंद्र विजय बनीबाऊ के रहने वाला हूँ। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन मैं हर वक्त सुनता हूँ और मुझे बहुत आनंद मिलता है। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन।